Masak bareng Paksu di dapur yang sama dengan menu yang berbeda. Halo lur, assalamualaikum. Bojone nyong balik kerja ujuk-ujuk belanja maring pasar tuku kemangi karo tomat ijo. Jere kepengin gawe pindang patin. Berhubung nyong ora doyan pindang patin, dadi nang kene nyong gawe ikan bakar. BTW ke iwake iwak sing ganu bapak suami mancing pas dina Setu, uliye bawel karo patin. Lumayan lah ya rudi masak kene karep bakar, bapak suami kepengin dipindang. Pokoknya masing-masing baik kita lah ya. Sedurunge dibakar miki ikane nang tak goreng disit. Nah, kie bumbu nggo ikan bakare nyong golek sing kepenak bae lah ya, karo bumbu racik ikan, ana kecap, ana saus tiram. Pokoknya bumbune sing simpel-simpel bae sing kepenak, ora usah ngulek-ngulek wong anu kadar iwak siji kok ya. Kecuali iwake akeh lah dadakan ngulek-ngulek. Ika percaya nyong gua ora pati seneng iwak ya nek ora digoreng disit lur. Kayak ikan bakar be kudu digoreng. Ika percaya kepala kakak anu enak banget kayak sinang warung Padang ya. Nyong ora doyan lur mambu amis. Padahal bojone nyong dan anak-anaknya nyong gue pada doyan banget. Nyong gue kayaknya anti banget nekon bau amis kok. Bundang apa ora doyan. Kayak bojone nyong ya kon masak dewek nek kepengin makan sesuai dengan seleramu masak dewek lah ya. Karena nyong ora mangan dadi nyong bobo masak iku lah ya. Ora selera nang ikan bakar esik gelem mangan nyong lah ya. Tapi nek wis kue kayak gue ya, duh nyong ora gelem lah. Apa maning iwake ora digoreng disit. Kayak anu enak disit ya gue kok mbunang apa. Padahal mah jarene anu enak banget. Kayak ikan nek nyong gue seneng ya digoreng, disambeli, dipecak, di pesmol ya doyan nyong lur asal ikane digoreng disit. Tapi angger pepes ikan nyong ora pati seneng. Kecuali bumbune gue sing bener-bener akeh, mambu amise ilang. Ki deleng nyong uring bakar ikan anu gesang apa ora sih kie. Pas diwali ku anu ireng bang tradep nyong kaget. Ternyata gue ireng anu bumbu kecape lur udu iwake geseng ya. Nah ijik-ijik nyong kon nyicipi masakane bapak suami. Ternyata enak lur, seger ke kurang garam pak kayak gue ya. Soalnya bojone nyong angger masak gue jarang banget dicicipi. Jadi kira kene nyong kon nyicipi lur kurang garam karo kurang penyedap. Tapi mundang apa lu angger bojone nyong masak lah selalu enak. Nyong mah kadang sirian padahal mah bumbune pada kok dirasa-rasa kok enak temen ya gue lah ya. Apa gara-gara nyong garing ngeplok apa ya lur. Nah ki nyong kene gawe sambel kecap ya lur, go sambel ikan bakare. Ki wis mateng kabeh lur, mari kita madang.